Reka twongere tubasuhuze rero abakomeza gukurikira DF Cinema. Iyi ni channel iguha amakuru y'abasitari, amakuru y'ibyamamare. Ngushishikariza cyane gukanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro byinshi dukora ujye bibonera ku murongo kandi vuba cyane. Tugiye kuvuga ku basore babiri bo mu Rwanda, abasore b'abasitari, abasore bakiri bato. Tugiye kuvuga ko bita Nyakso n'uwo bita Patino. Umusore Nyakso amazina ye nyakuri yitwa Kanyabugande Olivier, n'uwo bita Shema Patino. Aba ni abasore bakiri batoya rero, ni abasore bafite amafaranga mu gihugu cy'u Rwanda. Ni abasore bigiye umushinga wo gukina komedi, ariko ukaba hari intambwe umaze kubakora n'umaze kubagezaho. Ni abasore bari ku rwego rushimishije. Tugiye kureba rero amafaranga aba basore bafite, turebe n'imitungo yabo. Welcome mu kiganiro. Aba basore rero uko ari babiri batangiye gukina komedi zabo nk'uko twabyumvishe ko ari nazo zabinjirije akayabo k'amafaranga turi burebe haruguru. Batangiye gukina mu mwaka w'ibihumbi 2016. Batangiye bakorana komedi, batangiye bakinira channel yitwa Nyakso Comedy. Baza kuza kubihindura bajya gukinira iyo bita, hari channel nyinshi bagiye bazamura, harimo Kazuku Media n'izindi nyinshi cyane turi buze kureba haruguru. Ubu ngubu saizi tuvugana mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa 10, uwo bita Shema Patino afite channel yitwa Shema Patino. Turaza kureba akayabo k'amafaranga imwinjiriza. N'uwo bita Kanyabugande Olivier, we akinira channel y'icyamamare, channel yinjiza amafaranga menshi kurusha channel nyinshi zo mu isi, channel y'ibyamamare yitwa Afrimax TV. Nayo turaza kureba akayabo k'amafaranga izi channel zigenda zibinjiriza n'uburyo bazikuramo umusaruro. Ntujye kure. Channel y'uyu musore witwa Shema Patino, impamvu turi bukomeze ku ijambo channel cyane nuko izi channel arizo bashyiraho komedi zabo, zikaba ari nazo zituma abantu babakurikira, akaba ari naho bakura amafaranga atagira ingano, ari nabyo bibahesha ishema mu Rwanda, ari nabyo bituma baba bakire. Uyu witwa Shema Patino afite channel yafunguye mu mwaka wa 2018. Saa hizi ngizi imaze kugira views miliyoni 15. Ni channel imaze kugira subscribe 146. Injiriza amafaranga menshi cyane hano mu Rwanda, kuko ari nayo turi buze kureba ko ari ituma afite amafaranga angana gutya. Iyi channel y'uyu musore witwa Shema Patino rero ni channel ishobora kwinjiza akayabo k'amafaranga angana n'amadolari 35 ku munsi, yabaye makeya. Yaba menshi akaba yaba amadolari 500. Amadolari 35 wenda mu Rwanda ni ibihumbi 30, nasaga 35. Naho amadolari 500 ishobora kwinjiza nasanga ibihumbi 500 by'u Rwanda. Ni channel ishobora kwinjiza asaga, iyi channel y'uyu musore ngo ni Patino rero, ni channel ishobora kwinjiza asaga amadolari 250 mu cyumweru. Mu gihe yabaye make ikaba yaninjiza ibihumbi 3500 mu cyumweru igihe yabaye menshi. Urumva ko nta mafaranga menshi, kuko amadolari 250 ni ibihumbi 250. Hanyuma amadolari 3500 ni miliyoni 3 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda ashobora kwinjiza abaye menshi mu cyumweru. Naho mu gihe cy'ukwezi iyi channel y'uyu musore ngo ni Shema Patino ishobora kwinjiza asaga miliyoni 1, ishobora no kurenga. Yaba menshi ikinjiza agera kuri miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga menshi. Ni nayo turi buze kureba yavuyemo iyi mitungo yose turi buze gusangana uyu musore Shema Patino. Ni amafaranga menshi cyane ku muntu w'umusore ukiri urubyiruko.
reka rero turebe imitungo ifatika aba basore bombi bafite, yaba Kanyabugande Olivier n'uyu witwa Shema Patino. Uyu musore witwa Shema Patino ni umusore ukiri muto, ni umusore ufite inzu mu mujyi wa Kigali. Ni inzu ifite agaciro ka miliyoni 160 z'amanyarwanda. Ni umusore afite inzu ihenze mu mujyi wa Kigali kurusha abantu benshi bo mu Rwanda. Ni umusore ufite imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa Parado ifite agaciro ka miliyoni 60. Ibyo byose babikesha umwuga wo gukina komedi. Reka tujye kuri Kanyabugande Olivier, nawe ni umusore mugenzi we. Ni umusore ufite imodoka ifite agaciro ka miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni imodoka yo mu bwoko bwa Land Cruiser. Urumva ni imodoka ihenze cyane. Kanyabugande Olivier dukunda kwita Nyakso afite inzu ya miliyoni 180 mu mujyi wa Kigali. Aba basore rero ni abasore bakiri batoya bamaze kugira amafaranga menshi cyane no ku makonti yabo, amafaranga atabashije kumenya umubare wabo kuko ntago wakinjirira umuntu ngo umurebere kuri konti twe nk'abanyamakuru. We rero wakurikiraga iki kiganiro, gushimira cyane nagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru menshi atandukanye n'ibindi biganiro byinshi. Urakoze cyane gutanga umwanya wawe ureba iyi video. Nkwibutsa gukanda like, comment, utibagirwa subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho. Murakoze. Yari DF Cinema.